Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanulod face mask pachelul walong multa pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palugpisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungupisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilok, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan in ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iatchat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnanding anggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Paganaka, bilang balayan na amititipon para kaniting kapag masosyan, pakisabi mi po, pakisiguraduan na isulat ka rin kaya katamong contact tracing form, inkompleto ang po ang updated detalye. Tingke katamong seat number, pakapaskila king lalam daring kaya katamong luklukan. Isulod yula po nga sa leser ring kaya kayong face masks at face shields hanggang mayari ya po ing misa.
Ilagyonig poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya antimurin. Kaniting misa ning apuna ning Ginoo, umpisan tanalaring atlong pekabanal diling aldo, kilubning pabanwa, ing pamaylasa, kamatayan, at pangakutkot ampong pangasublinang mebye ning Ginoo. Kaniting misa ning apuna ning Ginoo, ing mungunang istasyon ning kayang dala ning krus, gaganakan tayo ing ritong makapauna at begumpisa ning pamigaganakan king pamagdawo ng sarili, paulining lugod na kaya katamo. Iti ing katawan ko amidawon para kaya kayo. Iti ing daya ko amibubu para kaya kayo. Daptan nyo iti antimong kapigaganakan kanako. Kaya ti taya naman gaganakan ing kautusan ning lugod, mandatum, anya ausan tayang Monday, Thursday, may kakalugod kayo, antimonong makananura kayong liguran, ing rito ning pamanos bitis, wagane ning pamanupad kaniting kautusan ning lugod, ing ginuya mismo ing babye limbawa, daptan nyo ing depatan ko, kayo man sukat kayong mipapanos bitis, metong at metong, nga nawari, magpakumbaba kayong sumuyo, magmasabal, magmalasakit karing kapara yung tao. Sisiyang tapa mo po yung kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran, king kakatamong malugod at mapamakalulong Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita ipanigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos aginutamo. ing Diyos amayupayang tutu pakalulwa na katamu, at king pang patawad daring kasalanan tamu, idala na kata sa king Pie alananggang. Amen. Gloria in excelsis Deo.
O Diyos ay pami, at yu kami keti makatipon ban makisuluking pamangan, asidyaning buktong mga anak, banang nga pakilalaing lugod na ke kami, ikalubnay ke kami niyang umena ng idaw ning biyan aking krus, at inutos na ke kaming pagmasusyan niya, antimong bayo ang pongalananggang sakripisyo, ipaniga pumiking kaniting banal Eucharistia, at tuklasan ming kaganapan ning lugodan pong diye. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Migsalita yaing Ginu kang Moises at kang Aaron karin king bansang Ehipto. Nga nakarela, iti yaing sukat maging mumunang diling bulan ning pabanwa para kaya kayo. Ipayabot yu lareting panabilin king kabelugan abalening Israel, king kapulong aldon iting bulan, ing balang lalaki, mamili yang metong abiserong tupa, o kaya biserong kambing, para karing katubalena. Nung tutuyang malatiing pamilya na, at agyong gisanan ing kabelugan ay animal, ya amponing kasiping ng bale, malyari reng pirakayanan ing metong ay animal. Agpang king bilang daring tao, ampon king agyo ng kanan, ning balang katao. Malyari kayong mamiling metong atupa, o kaya metong akambing. Dapat kailangan ing lalakiya, at pabanwaya tuwa, at alayang kapansanan. Kay batsesenyo la ang gaking sisilim na ning kalibang apat ay aldoning bulan at patena la ring mabilog a balening Israel dating may sabing animal. Kailangan lang kumangditak king daya at ikaskasda karing amba at baboring pasbol daring bale nung nulam mapangan dating animal. King bengi ito, sukat minangnang ing laman, at mapangan kambeda ring mga pait at agule, at ning tinapeng alang lebadura. Malagwayang kanan, miblas kayo para king makabang lakaran, makasulod na ring sandalyas yu, at tanlanye king metong agamat, ing tukodiw. Iti ing pamagselebra, king pamaglagpos, bilang parangal kanako, ing Ginu. King benging ita, lumabas ko king mabilog ay Ehipto. Pamaten ko ring sablang anak dang pangane lalaki ring tao at animal. Pagpako ing parusa karing sablang Diyos na ning Ehipto. Ako ing Ginu. Maging palatandanan niya karing pibale-baleyo, ing daya karing ambada, ring pasbol. Lagposanda kayo, potang akit ko, ing daya. At kayo midame, potang pagpako, ing parusa, king bansang Ehipto. Sukat yang pagselebran, ing aldoyti, bilang piyestang parangal king Ginu, baneyo kalingwan, ing depatan ko, ing Ginu. Pagselebran niya, king kapilan paman. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos.
ke katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Ulitan tayo po. Tingkalis ke katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Nanuing malyari kung ayampang kingginu, uli na ning sablang maya padepat na kanaku. Kaya kanakong yampang alakaman yaman, bilang kapasalamatan king binye ng kaligtasan. Katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Panamdamane ning Ginu, nunging metong karing memalena mateya. O Ginu, akuing kekang talasuyu, susuyuan da ka, antimoing pamanyuyu na keka, ning kanakong indu. King kamatayan, linigtas mo ko. Katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Keka kanakong idauning, aining kapusalamatan, at ang panganan king kekang panalangin. Ding kanakong pangako king Ginu, kanako lang tuparan. King katipunan, daring kekang memalen. Tingkalis ke katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Tingkalis ke katayang panuanan, daya ng Kristo yang inuman. Tingkalis ke katang pagmasusyan, banyat itamu metong tangan. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing turu abinye ko kaya kayo, tinggap ko naman king Gino. Kinging Ginong Jesus, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinuaning tinape,
pe pasalamat king Diyos, pe miraso ning tinape at ngana. Iti yung katawan ko amiyain para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Antimurin kay batdang mengan, kinwaning kopa at ngana. Iting kopa yaing bayong kasunduaning Diyos apati baya na ning kanakong daya. Balang minom kayo kaniti, daptan nyo bilang kapigaganakan kanako. Uling balang mangan kayo kaniting tinape at minom kaniting kopa, babalita yung kamatayan na ning Ginoo, angga king datangya. Hingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo manatili ke kayo. Pamamasaking maya pabalita agpangkang San Juan. Bispera na kanita ning piyesta ning pamaglagpos balo ng Jesus. King dinatang na ing oras na ban makoya ket king yato at mibalik ni king ipa. Kaluguran nala ring bandina at siyo king yato at liguran nala angga king kawakasan. Kasulo na lang Jesus ding alagad na king apunan. Alulana na ning Diablo, king isip ng Judas Iscariote, ay anak ng Simon, ing pamagtaksil kang Jesus. Balo ng Jesus, king ing sablang upaya, binyena na ning ipa kayo, at king ibatya king Diyos, at papuntaya king Diyos. Tinalakadya i Jesus, likas ni ing piblas na, at bebatana ing sarili na king tuwalya. Kaybat mitugtog yang danong king palanggana at pegumpisa na lang inos abitis dinalagad. At pili sana la king tuwalyang makababat king kayang awakan. Nanang Simon Pedro inyang lapitan ng Jesus, Ginoo, ikang manos karing bitis ko, pekibat ng Jesus. Emo pa aing tingjan ing daraptan kungeni, dapat bandang tauli aing tingjan mo. Sinabi ng Pedro,
Eko lamalyaring paos, ting bitis ko keko. Pekibat ng Jesus. Nung eka paos bitis kanaku, alakang pamatayid kanaku. Sinabi ng Simon Pedro, Ginoo, nung makanyan, muring bitis ko, ilang wasan mo. Nune pati na ring gamat ko at ing bunto ko. Nga ng Jesus kaya, ene kailangan manos ing mendilo na, subali ka ring bitis na. Uling malinis ni mabilog akatawan, at malinis na kayo, dapat ikayungan. Uling balo ng Jesus ning nino ing magtaksil kaya, inya sinabi ng kayungan, ikayungan, malinis na kayo. Inyang awas na nalabitis at asulod na ng pasibayo ing piblas na, migbalik yaking lamesa, nga ng kinutang karela. Aintindihan niyo ing depat ku kay kayo, aw sa inyo kong maestro at Ginoo, at tinod kayo, uling makanyan kupin. Nung akong kay kayong Ginoo at maestro, inos da kayo bitis, ikayuman, sukat kayong may papanos bitis. Ditinan da kayong alimbawa, bandaptan nyo naman ing anti ing depat ku kay kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Evening of the Lord's Supper. Anya, good evening of the Lord's Supper po kay katamuan. Side comment siya mo po ini o introduction. Kita kasingaldo, manalbe ko programa da ding aliwang sekta na po. Itang magsalita nga na nagtataka ako at yung pumangot ang Katolikuya. O tanungin natin si kanya na isa pong Katoliko. May mutangyaytang Katoliko. Bakit po kaming mga Katoliko kung yung Last Supper ay ginanap sa gabi, bakit kami nagmimisa sa umaga? O itapin ko tang nanit ang Katoliko na po. Mali yun nga na naman nining tagapagsalita ra. Ining may kibat. Potapoy kayo, kutnanda kayo, ring kalupat ang Katoliko o ring aluwang sekta, o ba't magmisa tamo kasi Lord's Supper. Anyapin agyang alas 5 na ni ngabak, alas 8 na ni ngabak, ing misa tamo, Lord's Supper, ya pamurin yan. Ngeni, itang pakibat da, kitang ot magmisa ta ngabak nung Lord's Supper ya. Daay wari dapat, evening yang parate, uling Lord's Supper ya. Ating waring supper ni ngabak. Mumunaya pong pakibat kita niya po. Uling Lord's Supper ya, adyang nanuyang oras ing misa tamo, Lord's Supper ya pamurin. Kakaduang pakibat po, pastoral reasons po yan. Nung dengue ganaganang parokya, ganaganang pisamban, 4-5 na pari, pwedeng gawan talang ang evening deng misa. Pero nung ikarugong bili kayong parokya, ikamon biling pari, 20-30,000 larening pagmisa mo. Ba? Kaya kamalyaring pengin mo magmisa, pati ang may pari. Anya pastoral reasons po ito. Kakatlong pakibat at yapin iniing talagang pakibat, maski nanuyang oras ang misa po, kapigaga na kanya king kamatayan at pangasubli ng mebye ning Ginoo. It is a memorial of the death, of the passion and death and the resurrection of the Lord Jesus. PDR, Passion, Death, and Resurrection. Anya pansinan tamo, kaya ba tayong pisyag, itang kasalpantayanan tamo, kaya ba ng consecration, sabihan ng pari, ing misteryo ng kasalpantayanan, potang kaya magkanta tamo, itang tutuki, itang
Eucharistic prayer nga na, inyangeni gaganakan mi ing kamatayan at pangasubli ng mebye ning anak mo. Anya darawon mi akeko, iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Therefore, we celebrate the memorial of the death and the resurrection of your Son. Nyapin pangaras king kamatayan at pangasubli ng mebye ning apong ginunong sa celebrate tayo yan alang oras. Nyapin po dapat biyasa tamong makibat. Puta ko nanda kayo rin dating doon. At magmisa ko nga ba, Lord Supper yun. Oreta po rin pakibat na at tatandaanan nyo ba? Mas kinanuya pang oras yan, Lord Supper yun po mo rin. For pastoral reasons, magmisa kaming abak. Mas kinanuya pang oras, ing misa, kapigaga na kanya, king kamatayan, at pangasubli ng mebye ning apong ginu. Anya alayang oras yan. Mumuna pong tili, nung Katoliko ka, kamangutang ka rin born again. Nung Katoliko ka, kamangutang ka rin dating doon. Sinabi ko na pong minunay ni, subukan mo namang muntaking makdo, kay ba't kutnan mo rin magobra ka rin nung manyaman yung Chicken Joy, nung nang pakibat na kay ka, mangutang ko po nung bisa kayong may palinawan at Katoliko kayo, karang Katoliko mo naman ang mapalyaring mas marakalabalo kesa kay katamo. Introduction niya mo po ito na yun, yun po yung mga melita mo. Getting first reading from the book of Exodus, atin pong mababanggit naging importanteng karakter. Kitang pamaglagpos, Passover. Yung Passover, yapin ang maging piyesta. Yearly celebration niya, kareng Hudyo. Anyang iligtas na la ng Diyos, king Egypt, itimawa na la, iliberate na la. And that character always mentioned repeatedly in the first reading from the book of Exodus, yapin itang lamb. Anak yang tupa, anak ng tupa, young sheep. Itang dayana ni itang tupa o itang anak or lamb, yang ikuskus to karing amba daring karelang pasbul at awang lagpasan la nitang anghel ning kamatayan. Bilang pamagligtas po, paralaning pamagligtas ning apong Ginoo. Pete na kasi ning Diyos ting firstborn of the Egyptians. That was the last plague. Kaya paralayang takala pesti apulo lata rito itang last yapin itang matelangan detang pangane dang anak ting Egyptians at lumabas la retang anghel ning kamatayan. Basan tayo po ini ken libro ning Exodo bayo ko tini pa alben kay itang 10 Commandments ken channel 7 at suya po ito. Itang lamb, kitang Old Testament na po, itang dayano, yung maging sanhi o dalan para miligtas la ding Hudyo. Kanya naman pong Old Testament, yapin po ini itang first reading anyang second Sunday of Lent.
kaduang Domingo ning Kwaresma, itang first reading tamo, tungkol ya ketang anyang testingane ning Diyos i Abraham. Lawen na nung mapamintuyapin. Lawen na nung kaluguranepin Abraham. Ing pepagawa na ning Diyos kang Abraham, idawon me ing kang anak i Isaac. Idawon me kanako. At king matuwang tipan, gustong sinabi mong idawon me, burnt offering ya po ito. Katatande. Nung makanano alam ka katatandeng tupa, kambing, deng manok, saksakan me batal, parayan me, putang kay luto me. O iting burnt offering da, sacrifice siya po. May mentuya Abraham. Basan tayo po ini kayong chapter 22 ning Genesis, masanting yung basan. Lalo na ngayon ni nung takalta mo oras para mamasang Biblia. Chapter 22 ning Genesis, ay po kakalingwan na 22. Parisan niya, taryanan niya kayong wedding, alang wedding bukas, kaya Sabado ka rin ko tayo. 22 ning Genesis. May bisay Abraham. Idahon ing anak na, yakabud. Yakabud anak, iisa. Papaniknok yung bundok, nung ka rin idahon. Pepanipunan niya pandutong. Manipon kan dutong ana, basa niya po na, chapter 22, following. Manipon kan dutong ana, magsakripisyo patakin Diyos. Manipon niya mandutong ing anak. Anyang papunta no king bundok, may ngutang iyo, Isaac. Nga nakantatang na, tatang. At tuning dutong, no ka rin niya, ing tupang sakripisyo. Impekibat ng Abraham, at yupo kitang makasulat, God will provide. God will provide. O ito po impekibat na kinanak na. Kuwapi naman, yung atsuno kim bundok, saksakanan niya sa aning anak na, idahunan niya. Itang anghel, sinabi na, alime, may papaten ng anak mo, patunayan na nangyani ng Diyos, ing kaluguran mepin, ing mapamintukapin kayo, may papaten. Kibat kitang masuksukat ang kinaluskus, tupayo, o yan, ing paten mo. Yapin may kintutuya itang God will provide. Kabud na ating tupa ka rin, yang in-offered as burnt offering. Ngayon, pagmasusyan tayo po, ing Huwebes Santo, magbalik tamo kitang minunang diling Huwebes Santo. Kay ba't na pong mengan, king tauling apunan, ing apong Gino, kay ba't nung inosbitis, kay ba't dang mengan, in-offer ni itang kayang katawan nga na, iniing ka na akong katawan. Yapin po second reading tangin ini. Iniing ka akong daya, kananye, inumanye. Imaginean ko mo po, kay ba't nakasanita, Mentano king Garden of Gethsemane, Mount of Olives, nga naming banal na kasulatan. May nga diya, nga akong Gino. Likwa na la, ken ko pa, nga nakaring alagad na. Dinusog yung bagya, may nga diya. Imaginean ko mo po, kalupan na nitang kitang ng Isaac. At yun ay dutong. Siguro mga diya, yung nga pong Ginoo, kigipa nga na. At yun ay krus. At yun ay dutong. No ka rin niya yung tupa. Where is the lamb? Pero, alang pakibat, God will provide. Ing pekibat na iba, my son, you are the lamb. Kabayat na po nita. Kanitaya may bawas, daya, ingapong gin. Anyang damdaman na yung boses ng iba,
Imaginean kaya mo po yun alay keng banala kasulakan nga. Tayo akit itang dialogue ito. Yang damdaman yung iba, you are the Lamb. Ika ing tupa. Ika ing sakripisyo. May bawas siyang daya, ing apong Ginoo. Kaya ba't sinabi na, nung malyari mo, alina, lakaw mo na ini. Pero nga na, yung kaburian mo, talawain ka na ako, yung matupad, your will be done. Not my will, but your will be done. Nyapin po atintang Webis Santo ngeni. Nyapin atintang Lord's Supper ngeni. Oita, Jesus, amidawon king kayang daya, ya itang meging tupang sakripisyo, nyapin po bayo tayo tanggapan ita, sasabihan tamo, Kordero ning Diyos, Lamb of God, you take away the sins of the world. Oita i Jesus, at oy ni ing amon ngeni kay katamo, ing maging tupatamo mo naman. Maging lamb tamo naman. Makanano, gagawan ta na po yan neng kaya tamo mo po apansin. Potanging meto matatang, ganangaldo pa makagising ni. Manewanan na itang tricycle na, muli kapitangan bengi. Antina mong sasabihan keng pamilya na, this is my body. O iniing katawang ko. Nya po tang muli kayo, pagmasdan niya lupay tatang yun. Makukuba na na niya kasimpogi, initang 10 years ago, 15 years ago. Because every day, darawune ing katawana para kayo. Pagmasdan may lupay, imamo. Keng pamagluto na aldoldo, pamamipina, pamamalengkina, sasabihan na, this is my body. Bota pong iya pong noli, magkera na yan bengi keng kama, no? Sasabihan na keng apong Ginoo, kaya ba ning meeting keni, meeting keta, misa keni, binyag kita, sabihan na king apong Ginoo, Lord, this is my body. Lain nyo na po piblas din lekkom tamo. Digde pa yung Melda Marcos. Barot saya, ingawas data kanyan, barong. Kaya na naman binyan yung parokya Karela yan. Selida yan. Lain nyo rin kwarta mo. Bala mo San Lorenzo Ruiz lo. Ren PMG, alas 3 pa mo, katsuno ken. Sa sadya dalungan ding gamit na nga rin. Alas 3 pa mo, daramdaman ko no rin ko, mag-practice na lang. Potang susuyuta mo, sasabyanta mo, King Santa Iglesia, this is my body. O ini ing katawan ko, darawon kaya po, Ginoo kaya kayo. Itang responsorial psalm tamo nandin, itang migkanta, itang first verse nga na, what can I give to the Lord? Naning adawon ko king Ginoo, karing ganaganang makapagmula lang bagi, depat na ako. O itaing darawon tamo, potang susuyo tamo, at darawon tala rin kaya katang katawan, paipagal tamo, mimisip magobra, aldoldo. Asa bitaki nga pong Ginoo, kalupa mo, Lord, bisa ko namang maging tupang sakripisyo. Bangkanita rin ang taong makapaligid ka ako, lalo na rin ang kaluguran ko, medinan lang biye. O yan po yung pagmasisyang tangin Jesus, dinauna, ing kayang biye, ing kayang katawan at daya. Itamo man, idawon tamo ini, idawon tayo, ing sarili tamo kaya,
at karingke katamong kaparang tao. Bala mo la tamong pamanos bitis ngayon among muntata na po king panalangin ding malda. Kaluguran kong kapatid, may mnong kababantamong manalangin ngeni para karing katamong pamangailangan at ding pamangailangan ng mabilog ayato. Nga tamo pong sumabi, Ginoong, may kakalugod kami sana antimonong makananong mo kaming liguran. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimono makanano mo keng liguran. Para karing sablang Kristiyano, manano na sanang inglugod da king metong at metong, maging mayayakit ning tanda, ning mabiyenang panga at siyong Kristo, keti king yato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimono makanano mo keng liguran. Para karing sablang pari, paratila sanang manatiling tapat, king karelang makaparing kasuywan, at parating ating makaapostol, akapag malasakitan, king sablarang kararaptanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo keng liguran. Para karing pamuntok daring sablang balitang, ding kapamahalan, ketiking yato, pag malasakitan da sanang apawi, ing physical adanok ang makamate, milyon-milyon ataw, mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo keng liguran. Para kaya katangan makatipon keti ngeni, maralas ta sana at karapat dapat makirake, king bangketi ning Ginoo, kambering pasalamat a puso, banketa pasubya na katangye, king tauling aldo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mikakalugod kami sana, antimonong makanano mo keng liguran. Ngeni po, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, pepakit mo ing ganapalugod para kaya kami, apagyapusan mi sana ing alimbawa mo, king pamaglugod mi keka, ampon king pamaglugod mi king metong at metong, antimonong makananong mo kaming liguran, ikang mabibiyem pong magari, manggaman king alanangga. Amen.
Manalangin tamo, kapatid, baniting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat, kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapane saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekatamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ang magnakangit pami, gawan mo kaming karapat-dapat magmasusi kariting banal na misteryo, balang oras sa daramiting sakripisyo, magaganaping obraning kaligtasan ni, itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingino mantabiya kaya kayo, At keka antimurin, iyat nayoring pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, agino tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing pasalamatan daka, king sablang pinandit ang pong numan karin. O Ginoo banalaig pa, maganakam pong mapamakalulong Diyos, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Yeng tune ang pong alananggang pari, amiyain king alang kapupusan adawon. Dinawunang mumunaing sarili na keka, antimong ain ang makakabus, at pinabili na kaming miyain kaniti, king pamigaganaka kayo. Ban kanita nung mamangan kami king tinapining biye, king banal apamisulong iti, malyari miyang apamalita ing kamatayan na ang gaking panyatang na. Ulinita kambedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngaming kakanta. Ikapin ing banal o igpa, ating meto lelangan matampan akang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, bangketa, manibat king kayaslan ning aldo, ang daking kayalbog na, ing dalisya daon, miyampang ya king lagyo mo. Ulinitang o ikpa, pagamuamumi, palukob ang pong pabanalan mula king Espiritu mo, reting ain adaralami ang pong darawon keka, ban magawalang katawan ang pong daya, ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami, king pamagmasusimi kareting misteryo. At atandanan bi pa,
kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, at pepasalamatan na ka, pinuri na ka at piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at kananye. Uling iti ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pepasalamatan nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo ng ngana, wanan niya iti, ikayungan, at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang may bubu para kaya kayo, ang pong para karing sablang tao, ban kanitang ipatawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyak tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasan po ang kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daram miyake ka bilang kapasalamatan, iting mabye ang pong banal a misteryo. Balikdan meng pagamuha mo mi, ingayin ning banal kapulungan mo, at kilalanan me ing mi daon king biyana, paulin ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka, pagkala mo sana, kingi kaming mi pasignangan king katawan ng pong daya ning anak mo, mikatmon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alang-anggang daon keka, at papalyarya na kaming merakayanan, king pimamanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilanman Virhen na induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring nuan mong apostol, ampon maligaya mong martir, ampon ding sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming merinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. Oy pa, iti sana ngayon ning pangasot mi kaya ka, pasulungan na ing kapayapan ang pon kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasik nangan may sana king kasalpantayanan ng ponlugod, ing banal a kapalungan mong kasalukuyan maglakbe, kete king yato. Kambening talasuyo mo i Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, i Florentino, i Pasiano, ding kaya kaming obispo at ding sablang obispo, i Apong Noli, Apong Meg, Apong Mark, at ding sablang pari ampon diakono, ating mabilog kapulungan mo, agewa mong maging sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin iting pamilyang
pinulong mong talakad arapan mo, lunusan mula mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatid ming mayang unabye, at ding sablang keka, may matula, ampon, may munaketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayaryan mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligayang walang angga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage, mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipamayo pa yung totoo, kaguning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalan hangga, pupuryan dakat parangalan, manggaman hingalan hangga. Ingig pang pepatawaran ang katamu, patawaran tala naman ding kaparatamong tao, iba't king puso at natamo pong sumabi. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi, ban king kasaupaning pakalulumo,
mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan mi ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapanghabos mi, Yesu Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan mo ing kasalpantayanan ning banal akapulungan mo, at pamayapan mempong pisan metongan agpang king kaburihan mo, ikang mabibiyan pong magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Iyang pang tamo po ngening kapayapan, king metong at metong. ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yatu, dawan lading mayawus king apuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapot yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo. Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwesto yu. Para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at iyat-yat laring palad o gamat. Para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklawod king panalangin. Ala na pong magsalita, kabang makinabang. Salamat po.
Diyos, sa lubos mayo paya, tatanggap kaming panibayong biye, king pamanganapi kalub na kaya kami, kaya tisulip ning anak mo. Akam tan misanay ganapakas ngawan, king pamisulusulong niyampang mo kaya kami, king alanangga mong kayarian, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginugmi. Luklo kayo po sa buli for some announcement po. Bukas, mitipon tamo po keti, kilom na ning pisamban, alas 3 ning gatpanapon, commemoration of the passion and death of our Lord, ala pong procession, Good Friday procession. At king Holy Saturday, 7 p.m. Easter Vigil, at antimorin po, idalay la rin kaya kayong sariling kandila, ampo pang paper drip catcher, pansalod po na ibang kanita nung atin pong mabaldog, makasalod tambing. Antimorin po, inaus na kami po ning mayor, yung kakatamang the good mayor, nandin pong abap, at pekisabi na pong mayap, uling ikit no po ring sinimba, inyang Domingong palaspas, ken pungwal may observe in physical distancing. May kakarugan niya po yung kakatamong kaluguran ng mayor, deng hospital sa Pacno po. At pauli na po nita, king pamigaganakara, ing maging desisyon po, iyapin, ken Domingo, Easter Sunday, misaraya po yung pisamban. Pero timpong misa. He prohibited all religious mass gatherings. Makatakot po ne. So, aintindihan tamo po ita, agyangi kaming pari, tutupin, mingat tamo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Niya malungkot mi pong babalita kaya kayo, ken tutuking Domingo, anang pamurin po yung misa, ing babawal na yapining mass gathering. Misaraya po yung pisamban, pero magmisa kami keni. Mag-online live streaming po ne, balutan naman po yung keng Facebook tamo, Holy Rosary Paris, Pisamban Maragul. So, tukita mo ko, tukita mo. Sinulat niya po king kakatamong obispo, at yung obispo po, tinanguya. Malyaring yata mo maminto. Kete po king Angeles City, o ring chartered city ni, ganaganang parokya Pisamban, ketiking Angeles City, misarala po. From April 4 hanggang April 15. So, karing mag-stay kayo po karing kaya kayong bibale-balen. So, ulitan ko po, binawal na in all religious mass gathering. Pero na po binawaling misa. Aldoldo po nung misunduin ni Aldoldo magmisa kaya pamurin. Keni. Pero ing pari namo, lector, commentator, ang po ba po siguro nung atin mang choir, mag-solo niya mo. Kay batitang organist. Makanyan po ing sinabi na ning kakatamong good mayor. So please stay at home, stay safe, stay healthy, practice health protocols, and continue attending our holy masses
via online live streaming on our official Facebook page and YouTube channel. Dakala salamat po king kakatamong pamag-comply and cooperation. At lalo nakatamo pong bendisyonan ni nga pong Ginoo. Keng April 4, Easter Sunday of the Lord's Resurrection, anang pamurin po yung misa tamo kini, 6 a.m. Kapampangan, alas 8 ni ngabak, English, at ang po pa po yung alas 10 ni ngabak, English muna naman. Itanggat pa na po na alas 3, English po alas 5, Tagalog, at 7 p.m. Kapampangan. Oreni po ne. So, ating pamurin pong drive-thru communion. Ito po. Gampanan tayo pong ngeni exposition of the Blessed Sacrament. Si Claude tamo po.
mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pa. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adon mi keka ing tambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami. At may kamatena karing dakalataw. Adon mingeni kaya ing balikdan mo kaming mipnong lugod. At iyatyat mi kaya kami ing makaong lumanggangat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi lang ring pekapon ming bansa at lokal, banman mamili at salila mo karetang bakunang tutong makadigtas kaniting sakit. Ating gawanda iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa kami, king bansami at king mabilugayato. Ipanalangin laring doktor, nurses, ading sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mo lang paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyaway na kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang mayam nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mong kareting masakit, kareting masakit a panawon. Ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayap ding sabla at bang makasawab kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Megabius kaming alang kasasakulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banal na induning Diyos. Mula sana pisawili ingaklis mi keka, king kakulangan mi, nonebapus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami.
Para apanatilyan tamo ing gustong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mo po manatili tamo karing pwesto at panayantala din kaya katamong greeters and collectors, ituro da po kaya katamo ing istong dalanan palwal king kaya katamong pisamban. Paga na kami po na ela kakaling one babaldug deng forms king kawon ang makakabit lele daring pasbol. Dakala salamat po, Maya Pabengi.